Pamirsa dawag soma 16 Oktober pawawah pasien COVID-19 nadunang saihang rahina sedurung nyane sane langkungan ring 100 diri pasien. Kasus padam taler kanton Kesinahang setios punika kasus kenak taler kanton Akidik saihang ring pawawah kasus anyar. Wenten 16 pitu diri krama sane kejantenang terkonfirmasi COVID-19 dawag soma 16 Oktober lintang. Kumulatif kasus positif COVID-19 Bali sampun 11 tali sama 55 diri. Kasus pasien sane padem talar Kesinayang. Pawawahipun yendeng saihang ring araine sedurung nyane nincap. Kesinayang wenten kali diri pasien sane padem sangkaning COVID-19. Kali kabupaten Nguningayang pawawah pasien sane padem hingga punika Gianyar miwah Karangasem. Kumulatif kasus padem menados 374 utawi 3,6%. Bacakanipun 370 kali WNI miwah kalih diri WNA. Kasus kenak talar mawah seket nanggu sia diri. Kumulatif kasus kenak kantos dase tali satak ulung dase 5 diri utawi ulung dase sia koma pitung dase sia persen. Setios punika wenten kasus aktif akeh nyani pitung atau sangang dase 5 diri utawi 6,9% Samian kerawat ring 17 rumah sakit, miwah kemargiang di karantina ring Bapelkesmas, Wisma Bima, UPD Nyiddah miwah BPK Pering. Bali Pos Nguningayang.